Urusan kenten wenten bahasa basita utawi bahasa. Laris wenten ekspresi utawi mimik lan galah utawi waktu. Pengenyoh sanes sakatur oleh prawartaka karya duweni iriki inggih punika wantah 6 menit ngantos 10 menit. Bet pradi kirang utawi langkung nika nenten wenten pengirangan nilai. Inggih nika mantan sane presida wedar utawi atur yang titiang. Antoke punika dados nglantur wimbekara Mesatwa Bali. Suksema yening wenten iwang aturan titiang unas gegerna pangapura puputang titiang atur antuk para mesanti Om Santi 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 Om. Suksema. Nggih duaning sampun wenten pitekat-pitekat saking angga dewan juri sane mangkin kelanturan nindik wimbekara Mesatwa Bali. Inggih sane poleh hamongan peserta nomor siki inggih durus ngerah genah. Nggih. Om Swastiastu. Suksema antuk galah sane kepicel ring titiang sane mangkin titiang jagi ngaturang pituturan satwa sane mamurda ni bawang tekeni kesuno. Weh timpal-timpal, mai ajakin aja mas satwa titiang lah pituturan satwa melah pesan ane mamudan ni bawang tekeni kesuno. Ada ketuturang satwa anak makurenan melayu kone pianak lolo duang diri pianak ni ani kelihanto madani bawang ani cerikanto madani kesuno aku rento ngoyong yo kone di desa suai wai geginane tua maburuk aumo pianak ni kedua ento matung kesan pesan solane tan bina cara gumi teken langit in patuhan je patuh kono yo cara yem pesadeng teken apine sedak dina anu memene laka luas kapekan kau kena panak ne maka dadwa urina kone nunang padi langsung nebuk ning jak dua mai je malu tunang nen sapadi nah langsung tebuk lah pesan bahasan yang di pawon ning itu kone abad meme ne masaut lantas panak ne maka dadwa nah me nen tiang nebuk aja adi ni kesuna nah me nen tiang nebuk aja mbok ni bawang gitu kone abad ne pianak ne maka dadwa ento lantas kau kena kone adi ne keni kesuna aja kena nunang padi nento Suna main tunan lu padi nento barengin mbok jok mepayas kan sunoleng tuni itu kone abad ini bawang lantas ni ke sunoto mesaut beh tak nunang padi monto kan mbok sing hidang yang nak numo payas nih itu kone pesaut ni ke suno tunang no padi nito lantas jeni bawang suhu dia nunang padi nento kau kino adine urino nyemu padi nento Suna main jemu lu padi nento mbok nak maro nak besut nunan padi nento jadi cai nyemu nah gitu kone abad neni kesuna nah jadi mesaut ni kesuna nah mbok tak nunung padi monto gini mbok sing hidang tiang nak nemu payas nih kelumbang ditukade gitu pesaut neni kesuna lantas jemuh padi nento keni kesuna nah sudah nyemu lantas kau kena bin adi neto urino nebok padi ne Suna main tebok jani lum padi ne mbok nak besut nyemu marah gitu kone pisaut ne
ni bawang sahut lantas ni kesuno. Beh, tak nebok badi monto gen mbok sing idang. Gitu kone pesaut ni kesuno ejak ni bawang. Lantas tebo padi nento cen ni bawang. Su dia nebok padi nento kau kena adik ne urina wadahin ke pulu ne aneh bodadi bahas. Suno main jani wadahin to pulu bahas ento mok maro nak busut nebok padi nento. Gitu kone abad ni bawang masaut lantas ni kesuno. Beh tak modain bahas amonto gen mbok sing idang. Gitu kone abad ni kesuno ajak ni bawang. Lantas wadahin no kone pulu bahas nento sudo lantas ni bawang tuh ketukade yo kone sambil ngabejon anggono ngaliye. Teko lantas memene uleng pekan kau kena panakne makedado. Ning jadwo main ne meme bengabe gagapan upah cening jadwo nyak selag magae. Sahut lantas ni kesuno gen karena mbok nenu ketukade. Me tiang gen jak didi magae leng tuni me mok bawang ngumbang yo ditukade. Uling tuni yo kone ngumbang ditukade me anomin anak-anak truno kone me. Gitu kone abad ni kesuno sudo teko ni bawang tiga yo kone lantas cen memene tur siamo aja ni hangat tunene magedi kone to ni bawang magedi lantas ni bawang sudo ketemu yo jak kada curcuk kuning itu pedalam mo kone ni bawang bango yo kone pupuk emas bango kone gelang emas bango kone bungkung emas bango kone kalung emas. Demen pesan kone hati ni bawang lantas yo ngoyong kone di jumah dadonge. Sedak dina anu adine tuh ni kesuno tuh melali kone yo jumah dadonge. Nepukin mbok ne pambang nganggo melah-melah. Mau kesiap lah yo nepukin mbok ne pambang nganggo melah-melah. Tur misi priasan kone au kodan kone awak mbok ne tuh. Mih mbok dijomok man priasan amon to lah ne mbok. Dijomok man penganggo lalah keto mbok. Keto kone ni bawang ini kesuno masaut kone ni bawang. Mbok nak bango jen kede surcoke ditukade nak pedalam mbok urtuniana magedi kone mbok jen memen mbok gitu kone abad ni bawang. Itu lantas pesu kaliwat lobone ni kesuno. Urino niktek kone memene kanti babak belur. Urtuniana magedi kone ni bawang. Magadilah yo ni bawang. Kat kone yo ase dialase ketemu ajak kedes curcuk kuning nento bango kuyo kone gumatat gumitet di bawang ne misi lelipi di gelang ne misi lelipan aku dan awak ne to misi gumatat gumitet nyento senadi keto kaliwat loba ne keto na timpal-timpal nah amon to gen satuan tiange nah senadi kita kalu-kalu nah senadi kita kaliwat lobo-lobo ni kita nah amon to gen jani sinap tiang antuk paramos anti santi santi santi. Unas tepuk tangannya nggih. Nggih punika sane wau peserta nomor siki sane mangkin kelanturan antuk peserta nomor kali. Inggih sane boleh hamongan durus. Om Swastiastu. Suksemo antuk kalah ring kapica ring titiang jago ngaturan carita sane mamurdo i blog. Timpal-timpal ai ngajak titiang mesatwo satuan titiang Allah kati
Ane jani wo memurdo iblok. Krano apa iya adanino iblok? Sawireh anak cerik ketotonan kaliwat pesan blok ne jani nuju lantas rainan disanggah memene ngurin iblok meli bebek kapekan blok mai jo malu lantas iblok ngojok memene disupane iblok pak teken memene puin ngomong kini blok nang kemoy nang jani cai kapekan nang meli bebek dah duo ane mokoh terbat linah panglion mememan be panglionan dah disate name mejalan iblok kapekan kemo mai iong alinan dagang bebek tepukino lantas dagang bebek demen pesan aten iblok ketotonan lantas iblok ngojok dagang bebek jero niki jinah tiang meli bebek dah duo ane mokoh turbat bebek aukut aji petang tali rupiah lantas dagang bebek ngemang susu iblok buen doang tali rupiah adi subane iblok man meli bebek lantas iyo mulih dimulih kacarito iyo ngamulihan dor ngaliwaten tukat linggah liang pesan aten bebek totonan nepukin tukat dalam lep mako duo kambang ditukade dalam iblok merasa pengong ningalam bebek kambang dor iyo ngerengkong kene bebek puyung bakat beli awake nageh bebek mokoh turbat sake walo bebek puyung ada pino merasa belok awake lantas bebek totonan pusing ajuko terkalahina mulih disubane yo mulih tepukino lantas teken memene laut ngomong kini blok encen bebeknya kaden memet tunen beli bebek busan mesaut iblok mandi cang beli bebek sake walok bebek puyung ada pino tuaro ada kunane beli bebek puyung ditulantas memene ngewel kini aduh blok nyajang gati tadi lemo cai bebek lebang ditukade dalam nak mulo kambang dewa ratu ijo cani ngale bebek anggo sate lagot memeng lapis monto doken blok nyajang gati tadi lemo cai gitu memene sambil ngeling iblok merasa nyeselin dewek gitu upah anaknya belok tuarong resap teken munyi ngiring mangkin sarang sami melajah selegang sing dadi nengo melajah apa buen irago anu cenik sedang tajap po yo ibu ko ambangane dinu cenik tajam tan makadi-kadi disubane tuo lantas puntel sake walo enu masih ada gunane angono rap angono nanyuhen anak ane gedis tonan inggih kadi punika prasida katur antut itiang ngelingkung jalan mulo kirang langkung sinapura puputin tiang antuk paramo santi om santi. Inggih tepuk tangan. Inggih punika sane wau peserta kaping kali. Sane mangkin kelanturang untuk peserta kaping 3. Inggih galah katur durusan.
najak mekejang, pirengan ge satuan titiange. Sane mangkin titiang jagi mesatwo, sane memurdo i belok. Ada kone ketuturan satwo, anak belok. Ban belogne, iya adanina i belok. Sedok dina anu, iya tondenan meli bebek kepekan teke memene. Ditu lantas ya jemaki nepes, dah setali ke memene. Lantas memene buin ngomong, cening belok, mai jalu. Engken me, belanja memek bebek da dua di tongos dagang bebeke. Neh da setali. Nah me, di subane i belok neket di pekan. Kemu mai ya ninggalin dagang bebek. Ditu sing ada, ditu masih sing ada. Apa dini nenah? Semeton aja mekejang nyingakin dagang bebek ton. Nge sampun ton suk semonge. Ijo yun nenah dagang bebeke. Yeh, berdapetin dini dagang bebeke. Jero, bebeke auko daji kudonge. Bebeke auko daji petang talining. Oh nge, yang lidah duonge. Lantas dagang bebeke ngemang i belok susuk buin duang tali rupiah. Di subane man beli bebek, lantas i belok mule. Kecerita iya ngemulehan, tur ngeliwatin tukat linggah pesan. Itu lantas bebeke ngelep makeda dua. Bebeke ngelep di tukade, i belok bengong ninggalan bebek ne kamang. Tur iya ngerengkang kene. Peh, bebek puyung bakat beli, awake nage bebek mokoh. Tur bat, sakewala bebek puyung bango, i dewek belog-belogo. Lantas bebeke pusing joko, tur kalahin no mule. Di subane i belok neket jumahne, aji nenge ban memene, tuara ngabo bebek. Memene ngomong, cening belok suba mule, can bebek urin meme meli bebek pesu, ijo kejang cening belok. Mesaut di belok, man jaicang meli bebek me, nanging puyung icang ada pino teken dagang bebeke. Lantas bebeke lep di tukade, tur ngelangi buenan laut ulah icang. Sawire meli bebek puyung, suara ada gunane me. Ditu lantas si pelok welen ban memene. Keto upah anak belok, suara ngeresep teken munyi. Bebeke mulo kamang yen yo lebang di tukade dalam. Bebeke nak dua ngelangi, buin moko, buin berak. Bebeke nak dua ngelangi belok, bes nyajang belok caine. Oh, ame. Semeton aja mekejang, mangdo apang belok nih. Pangseng caroi belok, bo belok, bin belok-belok no. Ada melajah bareng-bareng mi semeton. Inggih, nika sampun satuan titiange, kelungkung semaro puro, kirang langkung titiang nunas pengampuro, puputan titiang antuk pramo santi. Santi. Nggih tepuk tangan. Nggih punika sane wawu peserta nomor 3, sane mangkin kelanturan peserta nomor 44. Inggih sane boleh hamongan nomor 4 urus. Enten nomor 44.
Om Swastiastu. Om Awigana-mastu. Inggih ring dadane sareng sami tiyang jagi ngaturan satu Bali sane mamurde I blog. Pirengan nggih satuan titiang puniki becek saja. Ada katuturan satu anak blog. Bahan blog ne iya pragat samatine I blog. Di sekolah ne nilai rapot ne pragat makatan para. Entong ngeranang iya sesai orango kesayangan bapak lan ibu guru. Kacerita sedak dina anu iya tonden li bebek kapekan teken memene. Ngomong lantas memene. Ih blok, mai aja blok. Blok, blok, blok. Mai jap. Biang sep meme bebek dua. Pilihan ane bat nah. Ada ngaleh niyeng nah. Gitu bat memene. Lantas mesaut di blok. Nah me, encen peseme. Gitu bat nih blok mesaut. Lantas memene ngemang iya pipis sata kali rupiah. Lantas memene buen ngomong. Kamu jadi cai ngalingal kepekan. Apang tu singal mah tutup dagange. Encolani I blok majalan jupekan sahasa yang melaep di subane naka dia dipakane paling dipakane ningalen dagang bebek. Kamu mai yo ngalenan dagang bebek dipakane bak gati napo ada dagang. Ada dagang baju, dagang buah, dagang kejukut, dagang sandal, dagang perabotan, wah anelenan. Metkon lantas iya aja dagang buah. Jero dagang buah, dijo niki jero dagang bebeke. Iki tiang alenan jero, suboleng tuni tiang dinima plingser jero. Gitu bat nih blok. Lantas dagang bebek, dagang buah mesaut. Ditu di kelagah pekane dagang bebek kamu nak enggal-enggal ning apang tu sengama tutup dagange dusan tepuk tiange subuh nyelapin dagang tu bebeknya ke keranjange gitu bat dagang buah ngelaut iblok ngaturan suk semua aja dagang buah suk semua ngejero gitu bat nih blok lantas majalan ya ke kelagau pekane. Naka dia di kelagau pekane, ditu ya napuan dagang bebeknya sedang nyelapin bebeknya ke keranjange. Sambilan ya melaip se dagang bebeknya ngomong ya, anjang jang jepos jero, tiang beli bebeknya. Gitu buat nih blog. Naka di Arab dagang bebeknya, lantas ya buen ngomong. Jero, tiang beli bebeknya dadwo, icenen tiangane moko-moko terbatna. Gitu, batne belok. Lantas, dagang bebeknya mesaut. Bebeknya auko daji petang tali rupiah. Aji long benang tali rupiah. Tuh, bat dagang bebeknya mesaut. Ditu lantas, ibelok ngemang dagang bebeknya pipis sekat kali rupiah sata kali rupiah jero niki jinah tiange tiang meli bebeke gitu batne blok bange lantas ya susuk ben sata ben sekat kali rupiah ditu lantas I blok ngaturan suk semua ngejero gitu batne blok lantas jemako bebek ento kacerita ane jani I blok ngemulihan di perjalanan muleh iya ngeliwatin tukat linggah ditu iya sambil anu majalan buen ngomong aduh kepes ganti kuminenenan mandes deh dunia
geset asan nih ya, pasang kemandos nih ya, gitu bat nih blog. Jango lantas bebek ento di sisen tukar aja blog. Macebur ya se lantas kayak tukar deh ngelangi ya itu. Nepokan bebek nedaki, pandosino bebek ento aja blog. Setonan mandosan bebek ento kelesa lu tali batese je belok. Maro jango bebek ento dia tukade makasyabi belok. Nepoan bebek ento kambang tur ngelangi. Tas yang ngomong, "Peh, awake man bebek kok kene? Bebek kok kene awake bango je dagange. Awake nage bebek batur moko je bebek puyong awake bango." Dewek blok-blok aja dagange. Gitu buat nih blok sambil langno gedek basang yo Uyan gedek basang nih. Kalian no bebek to mulai aja iyo bisa ngejo Nekat dia jumah nih. Aji nango ban memene tuaro ngapa bebek. Ngomong lantas memene. Ih blok, encen bebeknya. Adi cai matalang mulai. Gitu buat memene. Mesaut lantas si blok. Itu bebek bulah hicangnya dia tukare. Mara celapin hicangnya kayak tukajak ngelangi tuh kambang yo. Jak blok-blok ko hicang aja dagang bebek bebek puyong hicang bango. Aja no hicang usan penakeh bebek batur moko aja bebek puyong ada pino aja dagangnya. Gitu buat nih blok. Lantas memene mah kasihan ninggahan punyin pianak nih blok buka keto. Bango ya munyi apa? Welango jak memene. Bango ya tutor jak memene. Apang nyak melajah makruno. Sawire iya subuh madan kelih. Apang bisa ngundukan dewek riwekasan. Asa puniki satu Bali utak. Sanema murda i blog. Pirang langkung tijang inas 60-an. Satu puniki titang cukupan antuk Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Inggih tepuk tangan. Nggih punika sane wau nomor 44 sane mangkin kelanturan peserta nomor 5. Inggih durus. Woi. Om Swastiastu. Weh semeton, pirangin titiang usatwa nggih. Sane mangkin titiang jagi aturan satwa sane memurdo i belok. Ada kone ketuturan satwa anak belok. Ban belok ne iyo ada nino i belok. Sedak dino anu iyo orena meli bebek teken memene kapakan. Ditu lantas i belok jemaah nepes nasa tali rupiah teken memene. Lantas ditu iyo kau neken memene. Weh belok mai malu. Masaut i belok engken me. Ditu lantas i memene ngoren. Kemo jani cai engal-engal kepakan. Terus beli bebek dah dua. Masaut i belok. Nah me. Baga atas penasar tali. Isubane i belok dekat di pekan. Kemo mai iya ngalen dagang bebek. Sing depuk-depuk mata lantas iya mata konyak semeton weh semeton mana depuk dagang bebek nah amun tan suk sembong ijo dagang bebek nah yeh berdapat dini lah dagang bebek weh jero titiang beli bebek dah 2 aja kudong bebek dah 2 aja 8.000 guys nah titiang ngemang pesa setali pen kudo ya sepantas ngeman susu semeton. Nah, 2. Bangop susuk ipe doang tali, jane bebek ada 2. Kecarita ipe lo ngemulihan tur ngelewatin tuka telingah ditu landas ya ulung kenawa de uyak nut ke kate.
ken bebek elep. Itu lantas ia bengong ken panganan ninggal bebek tuh. Ben ngomong, bebek puyung icang akat beli. Awak lagi bebek mokoh turbat. Sakewala bebek puyung icang akat beli. Nah, jak kutang cang. Kemudian ngapa bebek puyung sing ada kekinane. Kecerita di subane ipelong nekat coba. Takoni ken memene tuara ngapa bebek. Lantas memene ngodok. Woi, blog ken bebek adi tekali pekan dosa ngapa bebek. Masaud di blog. Usman je icang usahan beli bebek me. Orang puyung icang ada pino ken dagang bebek Ditu lantas si blog gue lano. Kutango bebek di tukadek ken beli bebek puyung. Memene ngorahin. Besnyajang cai belong ne. Besnyajang cai belong ne. Pernah? Besnyajang cai belong ne. Ya bebek puyung kan beli. Wen kutango di tukadek. Ya. Itu lantas si belong ngomong. Ampuro me. Nah, tuh pupo tantitang satu tantitang Weh semeton tadi cari belong dah. Len benak ne belong, len ada ne belong. Nah, putan titiang satu titiang antuk paramo santi. Santi. Om. Inggih tepuk tangan nomor 5. Sane mangkin kelanturan peserta nomor 6. Inggih durus. Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Siddhaya. Inggih pamirsa sareng sami. Sanedahat kasumayang titiang jagi ngaturang satwa Bali. Sane memuda ibelok. Timpal titiang ajak makejang. Kayon mirangan satuan titiange. Nyak mirangan satuan titiange. Nggih yenin sampun nyak mangkin jagi kekawiten satuan titiange nggih. Ada katuturan satwa anak belok. Bahan belok ne iya ada ningo ipelok. Sedok dino anu iya tondeng na meli bebek kapekan tekin memene. Kene abad memene. Belok, mai jacai malu. Biangnya meme bebek malu kepekan. Pangse ngengalan dengai nyanan. Aro nak kengken yo ne meme jagelur-gelur. Neng teng tinggalan cang nu melajah main lato-lato me. Timpal cangen nak mekejang bisa main lato-lato. Icang tidian sing bisa main lato-lato me. Nen je malu me. Aro cai jaguling semangan kanti kepetang jak prakat melato-lato gen keginan cai ne. Neh biang lu meme bebek kepekan. Aro kene pesme. Ngemang memen ibelognya pipes 100 tali rupiah. Ibelog melai belantas engal-engal kepekan. Mara neka diangkul-angkul ne ngelah ibelog kena kene. Tuni bebek apa rena melikan meme nah. Bebek muani apa bebek eluh jak engsap tiang metakon. Takonan malu neh. Bebek apa tuh nih meme ngoren beli tuh me? Bebek eluh apa bebek muani jak engsap tiang metakon me? Bebek apa tadi deh? Bagian ane mokoh-mokoh torbat-bat bilena pangmliu meme manbe. Nana me. Buen lantas ibelong melaip kepekan. Nekat dipekan. Kilang-kilang iya kemai. Ngalenan dagang bebek. Di subane tepukina dagang bebek Ditu iya meli bebek.
Kene abad ibelok jero icen tiang meli bebek adwo ilen ja icang bebek ane mokoh torbat pangliu memen kangeman be keto abad ibelok beli bebek itu ibelok ngemang dagang bebek pipes 100 tali rupiah. Nah timpal-timpal itiang sarang sami bebeke asikie aji petang dasa tali rupiah. Ibelok meli bebek ada 2 pipisnya 100 tali rupiah. Sira uning ben kuda ke ibelok man susu. Aduh, adi saya ngitung ulang. Bebeke asikie aji petang dasa tali rupiah. Ibelok meli bebek ada 2 pipisnya 100 tali rupiah. Ben kuda ke ibelok man susu. Inggih patut ben 2 dasa tali rupiah. Pi asal masalah pipis jak 2 sajan mah hitungan tepuk tangan demun semeton. Inggih suksema lantaran satuan titiang disubane ibelok man meli bebek melae plantasio engal-engal muleho lakar ngemang memene bebek. Di jalan nepokin nyen iya tukade anto gede likah. Yeh ne ening merasa ken awak ne ongkap kebus tentera tekin ayeh makita iya mememan di tukade anto. Jak saja nih ya nyen mecepur ke tukade anto. Pih jak teh sajan rasane ibelok mandus di tukade nepokin bebek ne daki makita iya manusan bebek ne. Ditu lantas kelesange tali penegolan bebek ne. Ditu bebek ne makabar lah. Kambang makejang bebek ne ngalangi di tukade. Pih gotak pasangi beloke ngumi iya kene. Aruh uluk sangkin dagang bebeke bo oraen milen bebek ane mokoh torbat kadini jak kambang ya bebek ban puyung ne jani jak kelopa apa cang ne kajumakan meme len pesne betul lah sengidang ben beli bebek. Aro jak ulo cangkin dagang bebek tuh pelong dagang bebek totonan jak uyon no bayani kan meme na pani ya cang mulai jani ne pen kan pernah bebek jang apa bebek jong mulai gitu abad di pelong yang ngumi jak kalai no bebek na di tukambang mejalan lantas ia mulai bin di jalan nepokin ia carang kayu gede cek do bertanya ngotekin ni belok kanti batis ngecir pesuget deh jak bin ngumi ia di jalan aro batis pesuget teh bebek anyut lah aro tengken jadi cang mulai ne ani ya cang mulai ne nah gitu abad ibelok nekat jumah ne maka siap memen ibelok nepokin batis pianak ne ngecir pesuget teh metakon memen ye belum nak kengken batis cairnya tuh adi ngecer pesuget teh nak bon gedak ke pasang icangnya mejak carang kayu gede bakatanya ngusan imih gede pesan lah ne bayon cairnya kanti nanyong carang kayu mencen bebek udang sing apa bebek cair muleh man jai cak bebek meh sake walo nekad ditukade anyut kambang lah bebek ulo itu icang ke dagang bebek bo oren milin bebek ne moko torbat cek bebek pujong bango kanting ngambang ya ditukade tuh saja cai belok benah bebukuadan cai ne ibelok kene suba upah anak sing demen melajah masan timpal cai ne melajah cai jak sibuk main lato leng semangan kanti kepedang jak kanti inguh kuping memean ningahan jak tak
tak metek tek men kene pedadene salah cane sing bisa ningahan munyin raramo tu bebek nak mula bisa ngelangi ya men kok kalian itu bebek ya kak cang yo me tungjang cang apa bebek buyang muleh masih sing ada gunane ke rumah aduh cai ken log gitu pasal selane memene ngelah panak buka ibelok ingeh timpal-timpal titiang sarang sami wantah asapunika daging satuan titiange sane dados unteng ring cerita titiange sampunan nyenuten solahne ibelok dan deman melajah dan bisa ngeresepin munyi pengkong jak prakat main lato-lato ya jumah nih sing bisa ya ningahan munyin raramo ingeh semetan titiang sarang sami wantah asapunika daging satuan titiange mina buenten kekirangan titiang kirang langkung atur titiang titiang nunas pengampura om santi Inggih tepuk tangan. Inggih sane mangkin kelanturan nomor 7. Sane boleh hamongan durus. Swastiastu. Awi genam astu namas. Ingeh ring timpal-timpal titiang jak bekerja. Titiang meriki jagi ngaturang satu Bali. Sane memurda isiap selam. Pirangannya satuan titiangnya puniki becik pisan. Sampun siaga niki. Yening sampun pirangannya. Ada ketuturang satwa. Siap selam. Ngalah pihak aneh paling cerika tusing ngalah pulu madan gan suai wa siap selam ngal mah kedau pangpunge sedek dina anu rita kala selam urina siap selam tak kempenakne ngali amah kedau pangpunge ditu lantas langite makrudugan Nina lakar hujan. Itu lantas panaknya siap selam ngomong. Mimi, entah kenapa tadi tadi nak. Gitu. Karena kalian. Tidak. Nana merah kehujanan ini. Gitu. Karena lenan nyak mesaut lan ngajakin memene mulai. Memene mesaut. Cening jak kerja. Mai kumantu malu memon. Ya jani raga muleh pedas raga hujanan tuleh ento adine hidup makan iya tu sing lah pulu yening iraga ngajakin iya muleh iya malunan bisa mati itu siap selam ngajakin pianakne ke rumah ane ada di sisin pangkune itu siap selam mejalan ke rumah ane ada di sisin pangkune sambilan panakne ngomong tak dia itu lantas ke jalanan dok jero sani madue ponak puniki dados ketit yang milu memon jek boy jesios wantah meong luo madan menku cai siap selam kemudian cai mai jero meong titiang meriki jagi memon titiang ngelah pianak kari alit sing pedas titiang ngajak ngobrol hujan nah buku keto mai racai metlap ke tengah itu lantas siap selam metlap ke tengah rumahnya imenku jek sajan cek ke hujan balas gati aneh ngaenang pangkunge blabar petengne siap selam tuseng idang pulas iya dituningahan raramugne imenku ke Ceni, petang nih, lagorakan pesta besar, nih memang ngelap siap pengine ngajak penapa pitu, jak pesta ragone. Nah bena, adine, iya bang kabine, ada saus me, di cocolan bene, jak lozat.
tos jane. Itu pianakne nyautin. Itu lantas siap ngingalan ya nunun pianakne. Kene ya nunun. Cening bangun nih. Mai mah gede ulai dine. Tuh imenku nage ngamai raga. Mai mah gede. Cening malu mah keber. Nyanan memang miluin cening. Gitu kone abad siap selame. Itu lantas. Pianakne siap selam mah keber sekebase. Siap sedap, namun nyinapen tuh. Anto, dan tipnya ulang, saut siap sedap. Aduh, jekuyut gati cai siap sedap. Napa kece di rumah ke? Ampura jero, ento dan tingnya ulang. Ketep. Selama itu lantas tua ada isyap dalam teken idoglakan sekonden isyap dalam ngalahin doglakan mau besan lantas ya itu cening doglakan jan nyanan yang cai tage ni menkuk dua kan dibancain nama daya bancain ini pahit tendan ajang urin menkuk kubancai ganti cai tumbuh bulu itu lantas mekebar isyap dalam Aduh, siap selama nenek nan cekuyut bebang pulas dini urin nginep cekuyut di rumah cange nak munyi napon tuh cek cai nenenan siap selam munyi napon tuh beh sing ada nyaut cek kedak pasangnya imenkuk ngalan lemane siap selam majalan kone aditu beh maka siap ya nulet itu utuh wadah dogakan dogen lantas menkuk beh cekulek-kulek kocang nenen orang dondonan ulung cekiyo kayu mau kebar teken panakne aroh bung cang yak panak cang pestane engken ya nena itu lantas pianak menku kedeke lan ngop mi kang wang pitik celem nene dak mone selam sing mabulu pinan ni kang wang amah mi mesaut lantas sidok-lakan cero yang sinamian dak sampune ajang titiang ben titiang kari paet tenjan ajang lagi ngama titiang ubuin titiang numun titiang tumbuh bulu itu imenkuk ni ngahang reraos na dogakan iya mesaut nah lamun keto ubah cangan malu cai kang ne caien betumbuh bulu cek jadi kamah cang ci kalau dadi angke ayam panggang ayam betutu pisoto ih jane tuh mesaut lantas sidok lakan nah jero lisan satwa itu idagakan subah tumbuh bulu awaknya situng hati itu lantas imenkuk cek sibuk pesan ngai base itu ya ngai baset nih itu lantas imenkuk ngale idagakan cai idagakan cek jani cai lakar mati cek kelamah kai ya saut lantas sudah kan nge jero meong sawat dado sampul najang cincang nangi ngapang pen tijang makin cat keburang tijang nemun pangkilu nah lamun keto keburan cange malu caina suat ketoe cek bang cie dayan cie ake kene apa teh itu lantas isi imenku ngaberang doglakan di kebarang pangkilu ngalan itu ngancak di adune cek imenku sepananya grop nisa grepo tua lenan teken batu aning rana yang gigine bunga itu berlan mah gendeng
Ngi nga ngi. Iponganya plapat. Iponganya plapat. Itu subau panake ane demen mabikas jele. Iraga tusing dadi mabikas jele. As titiang puputang satuan titiange antuk baramesan. Inggih tepuk tangan puniki peserta kaping penguntat. Inggih. Inggih titiang nunas alit-alit sanes sampun preside ngaturan Mesatwa Bali mangda jenak ring sisi kangin gedong aula puniki sane mangkin jagi kelanturang medarmo kita. Dewan juri mangda megenah riki titiang nunas anggo Dewan Juri Darmo Gito mangda meriki ring aula kantor desa mriki kelot. Titiang nunas panitia mangda niagang indik genah utawi mikrofonnya nih. Cek. Ibu Nunas sane poleh hamongan dat peserta Darmo Gito sane poleh penegas meriki ngerarah nomor dumun. Iya, bebas. Buka langsung ambil nomor dada, nggih. Genah ring sane pinako penegas, nggih.
Sampun siaga let alit. Sampun inggih. Yening sampun acara lomba medarmo kita jagi kekawitin. Sane poleh hamongan nomor siki gala katur inggih durusang. Om Swastiastu. Om Awi Genau Pangken titiang aturang pupo ginado lan ginanti penguacan lurus. Ainge saluwiring sane wentan ring jagate kuantah kawuruhan sane bini ajog. Kuantah kawuruhan sane nenten naonin ical ring jagate. Makalingane kawuruhan nenten wentan tios berupa aksara. Suksema kawruhalajeng Punika indeks suksman kajagan ring jagate. kegambaran Rares kekaryanang niasa. tangan Dewi ngambelontar Ainge punika merupa lontar kegamal oleh Yang Saraswati. Lantorang pupu ginanti penguacan lurus. mirip subaliu tau Ainge minap ake sane sampun uning. kadine munggoreng aji Indek napi sane sampun menggoreng sastra. jati sengsara punika Maka sujati napi sane mewastra sengsarane punika. watu saking tingkah pelih Punika wantah metu sang kening prilaksana sane iwang. pelih dading ketambetan Iwang sang kening ketambetan ring dewek. tabadadi dasar pelih Dadosne tamat punika pinaka dasar iraga iwang melaksana. Om Santi Santi Santi. Tepuk tangan. Sane wau peserta nomor siki. Sane mangkin kelanturan peserta nomor kali. Nggih galah katur durusang.
tes. Panganjali. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidya. Inggih idodane sareng sami titiang jagi ngaturan pupuh wajib inggih punika pupuh ginada miwah pupuh pilihan pupuh ginanti sang saneng wacen durusang inggih salwiring sane wenten ring jagate wantah kaweruhan sane pinih ajeng tenani jaring gumi wantah kaweruhan sane nentenanen ical ring jagate maduwe lingga tama kaweruhan nentenanen ical santokan maduwe lingga sane becik marupa aksara iku makalingan kaweruhan punika nenten wenten tios marupa aksara suksman kawarohan aja punika indeks sukseman keajagan kawarohan ring jagate tangan Dewi ngambang lontang rares kekaryanen yasa inggih punika marupa lontar sane kegambal oleh Ida Yang Saraswati inggih sane mangken lanturan titiang antuk pupuh ginanti sang saneng wacen durusang puniki pa inggih sane patut anggen tatuladan ring jagate anteng ngepas dikepange wantah anak sane anteng pasti kepacang ngemanggehe melajasaken sekenan seleg-selegan iraga melajah angon bekel
Kita jening sareng sami. Inggih sekadi punika sane patut telebang sareng sami. Inggih idedane sareng sami. Wantah asa punika presidiang titiang antuk pupuh ginanti. Sang sane parama santi. Om Santi Santi Santi. Inggih tepuk tangan. Inggih punika sane wau peserta nomor kalih sane mangkin kelanturan bertiga. Inggih dulu. Pangenjali Om Swastiastu Om Awignamastu Namo Sidam. Inggih idedane sareng sami titiang jagi matembang pupuh wajib. Inggih punika pupuh ginada linggar petak miwah pupuh pilihan pupuh ginanti. Sang sane ngawacen kawruhan lintang aja. Inggih saluwiring sane wonten ring jagate wantah kaweruhan sane pinih aja. Dananica reng guming wantah kaweruhan sane nentenanen ical. Sane nentenanen ical ring jagate maduwe lingga utama. Kaweruhan nentenanen ical santuka maduwe lingga sane becik. Marupa aksara iku makalinggan kaweruhan punika nenten wenten tios wantah marupa aksara sukseman kaweruhan aja. Punika indik sukseman kaweruhan. Punika indik sukseman kaweruhan ring ajoget kegambaren tangan Dewi ngambal lontar. Raris kekaryaning yasa inggih punika marupa lontar sane kegamel oleh Idaya Ngaji Saraswati. Inggih sane mangkin lanturang titiang antuk pupuh ginanti. Sang sane ngawacen durusang. Punika
iki padhet kegugung. Inggih sane patut angin tetuladan ring jagate. Antenge pasti kepanggih. Wantah anak sane anteng pasti kepacang ngomanggihin. Melajah sekenang Solok-sologang iraga melajah. angon bakal hidup jani. Pinaka sarana ring kahuripan. Asdong karo nemu bagya. Pasti kebagya pacang kepanggih. Kedo janing sareng sami. Inggih sekadi punika sane patut telebang sareng sami. Inggih idodane sareng sami. Wantah asa punika presida titiang ngaturang tembang. Sinap titiang antuk para mesanti. Om Tepuk tangan. Santi Om. Inggih punika sane wau peserta nomor nomor 3 sane mangkin kelanturan peserta nomor 4. Inggih durus. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Inggih idodane sareng sami. Mangken titiang jaga ngaturang pupuh wajib inggih punika pupuh ginade. Miwah pupuh pilihan inggih punika pupuh ginanti. Sane mangken kawitin titiang antuk pupuh ginade. Reng saneng wacen duh kaweruhan lintang aja. Inggih idodane sareng sami. Saluiring sane wenten reng jagate wantah kaweruhan utawi pengetahuane sane pinih aja. Tanan ical reng gumi. Duaning
kaweruhane punika nanten nahenin ical ring jagate maduwe lingga utama napike sane ngawinan boya jatios santukan kaweruhane maduwe lingga sane dahating lui marupa aksara iku Aduh mak. pinaka lingganyane boya jatios wantah marupa aksara punika sukseman kawarohan aja mungguing parindik suksman keajagan kawaruhan ring jagate kagambare rares kekaryana nyasa tangan dewi ngambel lontar inggih punika marupa lontar sane kagambal oleh Ida Hyang Saraswati sane mangken lanturan titiang antuk pupuh ginanti sang saneng wacen durusa saking tu mana guru inggih melarapan saking tetuinan saking pisaja pikayunan sang peragayan guru mitutaren janing jani lakar ngoicen anake buka cening piteket inggayang pitutur rikalening jani kawarahe luer senjata sing jadelen tuah pari indikan kaweruhan utawi pengetahuane totonan waluya kawisesan utawi senjata nedadi prabotang sai kawigunanyane sida anggen prabot sebilang wai kaanggen ngaruro merta pinaka gagemet anggen ngaruruh pengupa jiwa
Saswen indawane numadan maurip dini di jagate. Puputan titiang antuk paramesan. Om Santi 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 Om. Inggih nunas tepuk tangannya nih. Inggih punika nih wau ampun peserta nomor 44, sane mangkin peserta nomor 5. Inggih galakatur durusa. Om Swastiastu. Om Awi Ganamastu Namo Sidom. Aingge idedane sareng sami mangken titiang jaga ngaturan pupuh wajib. Inggih punika pupuh ginado miwah pupuh pilihan inggih punika pupuh ginanti. Sane mangken kaweten titiang antuk pupuh ginado. Reng sane ngwacen dursa kaweruhan lintang aja. Inggih idedane sareng sami saluireng sanewen
Ingin lunas tepuk tangannya nih. Nggih, sama. Punika sane wau peserta nomor 5, sane mangkin kelanturan peserta nomor 6. Inggih durus. Turun ada seturun cara saya kok atas ada saya. Panganjali. Om Swastiastu. Inggih pamiarsa sareng sami ngiring sareng-sareng pirengan pupuh ginade sane boleh amongan durus. Kawaran lintang ajeng salireng sanewen ring jagate wanta keweruhan sane pilih aji tenani jareng gumi wanta keweruhan sane nenten naining ijang ring jagate madue lingga utama kawaruhan nenten naining ijang sandukan madue lingga sane becik marupa aksara iku maka lingga kaweruhan nenten wenten tios merupa aksara sukseman kawaruhan aja punika indeks sukseman keajegan keweruhan ring jagate kegambaren rares kekaryana niasa tangan dewi ngambel lontar inggih punika marupa lontar kegamelan oleh Hyang Saraswati sane mangken kelantaran antuk pupuh Mas Kumamba. Mas Kumamba niki mewasta pupuh Mas Kumamba. Kumamba anggen ngawete pupuh Mas Kumamba punika ngaweten melajar pinaka ngaweten melajar megandeng bali inggih punika megandeng bali walinin rares pucongan disampune pupuh Mas Kumamba kelantaran antuk pupuh pucung ainggih sinep titiang antuk Ramo Santi Om Santi 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 Om. Inggih tepuk tangan. Punika sane wau peserta nomor 6, sane mangkin peserta nomor 7. Inggih durus.
Astu Namo Sidam. Mangkin titiang jagi ngaturang pupul ginado lan pupul nanti. Pengajar terus. Kawarohan lintang aja Saluiring sane wonten ring jagate wanta kaweruhan sane pilih aja. tanan ical renggumi Wanta kaweruhan sane wonten iksaring jagate. maduwe lingga utama Maka lingan merpolotan kekam. suksman kawa rohan aja Punika indik sukseman kajakan ing jagate. kegambare Raris kekayang nyiaso. tangan Dewi ngamal lontar Ainggih punika merupa lontar kegamel oleh Ayang Saraswati. Ainggih titiang jagi ngaturang pupuh kinenti. Pengajar terus. mirip suba liu tau Ainggih minapake sande sampun ini. kadine mung goreng aji Indik napi sane sampun unggah ring sastra. jaten sangsara punika Maka sujati napi sane wawastra sengsara ne punika. waktu saking tingkah boleh Punika wantah watu sakamling palaksana sane iwang. boleh saking ketambetan Iwang sakaning ketametan ring dewe. tamat dadi dasar boleh Dados net dot tambate punika pinaka dasar iraga iwang melaksana. Om Santi Santi. Inggih tepuk tangannya nih. Inggih punika sane peserta nomor 7. Sane mangkin peserta nomor kutus. Panganjali. Om Swastiastu. Ainggih semeton sareng sami mangkin titiang jagi ngaturan pupuh ginada sane pulih amongan urus. kawarohan lintang aja Saluiring sane wonten ring jagate wantah keweruhan sane pinih ajeg. tenani cal
wanta kaweruhan sanenenton nainin ical ring jagate madwe lingga utama keweruhan nenten nainin ical santukan madue lingga sane beci merupa aksara iku maka lingga keweruhan nenten wenten tios merupa aksara suksma kawarohan aja punika indik sukseman keajegan keweruhan ring jagate kegambare raris kekaryanang nyasa tangan dewi ngambel lontar inggih punika merupa lontar kegambal oleh Hyang Saraswati sane mangkin kelanturan pupuh Mas Kumambang lurus Mas Kumambang niki mewasta pupuh Mas Kumambang Kumambang anggen ngawete pupuh Mas Kumambang punika ngawetin ngaweten melajah pinaka ngawetin melajah tembang melajah megendeng Bali inggih punika megending Bali walinen rares pujongan disampune pupuh Mas Kumambang kelanturan anduk pupuh pucung inggih sinobtitiang anduk parama santi Om Santi 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 Ingin nunas tepuk tangan punika sanewawu peserta kaping penguntat. Inggih titiang nunas alit-alit sane durung polihen bogo mangda jenek ring sisi angin. Inggih durus. Para ulaman makasami jenek rien santukan sampun galah jam roras. Malih jebos jagi kelanturang aksar Wimbekara inggih punika festival Medarmo Gita. Inggih susemo.